Kubor nakaslem jong unongsan hima. UMLA ka North Shillong uba Adelbert Nongrum ha kasngi baar ula therting ka Harijan Panchayat Committee kabaladawan ka Sarkar Jilla ban Aida ka Jaka European Ward ringkat ka Pisa ban Thawing Thawsem na ka banta ki lais pa saupu artili ki Longyeng ki basa menta them yo maulong bad ulong bakim dan hok satya bandawa kumni Katay ka committee hakala sngi ublay kala letra da kikindon siya ka sarkar hakabaya day ba ka jingpapan kan riya na temyaw maulong kita kikindon kilong ban ay da ka jaka jong ka sarkar kabam dunay ka shipaw eka ha European Ward ringkat bat ka pisa bakinyo Thawing Thawsem habakran siya kilat patay kubor uba Adelbert uloong ba day ban ay jaka lani pen kan riya tangye kinong tray sarkar kibasa athem yaw maulong siya ki jaka ki ba day ped da kitna tray kam sarkar bapher uloong ru bakite ki lais pa sapu artadi ki Longyeng ki day ban pensay katno ki day ki ba tray ha kitna sarkar utay UMLA uloong ba ki way pat ki basyong basa athem yaw maulong ki day ban ken ba ki day ki basa bian ba day ban chube bet yaki ulakan no bak sarkar balayalam da ke NPP kadai ka bakau pot bat ka bajem ulada waru bak sarkar kamde banya chakhaman bat kite ki jingdawa na ka Harijan Panchayat Committee ulakan no bak sarkar balayalam da ke NPP kadai ka bakau pot bat ka bajem ulada waru bak sarkar kamde banya chakhamat bat kite ki jingdawa na ka Harijan Panchayat Committee ni jambi na ai khobi fiki press media ki electronic bat ki kalau ka kubur ka ba bidong kampan pensai so pai ba ka mga kaptam kumu local MLA jong ni ka 17 North Shillong constituency bahap lang tadi ka themi mulong ka basyong ki brio ka bangi ki Harijan ki basyong ni po themi mulong ba tani ki issue ni bahasa teng la pun tali ki senam bat mentana du ni ka term ba lawan sa election ka thamai ni du aja kharpra rasa pending biang ha ba khamsim lala pan penulong ki jing themu ka ba ki pai ba jong ka jala ki pai ba ki belum ki try muluk ki ba thrang ki ba seliang ba yui ba ka government kan yo ba ya pan karya tinrei ngaku apan keren ha so ban pan pau ba kan ka kentin relocation ban pan karya ya kini ki perlu kita nanti jaga. Wat ada kedai ke area ke bah ke hub konsumsi jangan dengan kompromis semua. Ngidu kipor election badai, kipor election barang wanru. Markai ke bah ngidong kam kumki nom ikmat ke longban. Wanra yang kata kecing suk ke song sain. But kiwe ki bar jala. Kiberon ni ke ri jungi kimdei bande try clear. But ngasmo ban pakai mau government of the day kamdei bahkan cupan soba yanu nak bertak jing ko aburong jong kamala di nak bertak jing penkre next election berkani ka decision ke basim hagaban penkrea ya kini ki Harijan nanti jaka ka basulingo akalong ba kata ka kentin relocation ka ban relocate de ban relocate ko mga kren na basay ko baslang badi ban relocate ban penkrea tang ya ki government employees nomor kini ki de ki bawan lamba la instruct ki la authorize ki lamba ki department of fair hakipor ki balik lalu ki bonus nem balik tiap bala bu yaki hantai lamba ki department lapha yaki ru dong kam relocate segi respective government quarters ki walong ki department concern ke jongki kata kadi gawe ka clear ka bangan kimi nanti wala kani ka government ka ba la sideline yang ai bon ki banta jongki issue khamtam ki badai bargani ka constituency ki jonga Kabasulingo kalau don't usually that there must be something hidden agenda. Kabaradu ko pasang kiklan include lang ya. Balong kumu dekot jong ni ka HLC kabala yalam dai deputy chief minister. Tiba na sulingo kani kadi kiki kaba in penhun da kata ka condition da ka kendon ka bakibu kini Harijan banong ba babaru ki lais pa sa puar settlers. Ki basong basa ante ki di banyo da kawai pat kajaka ka bagi demand manta ban bu khmat ka government ka ba kaupot ka government ka ba jem soft government bagi ong ba ban bu eki po European Ward la rangi phai tang ya kajaka ni po non hakni ka non na kani ka non na European ka bari ka schedule area rangi phai tang ka door ka ri jongkar ulai hajar kala banong lai hajar square feet Dari chate ko masuk kala pun reuja nei ka government kan yo terpisah
Tiba ke sulingo apring ke jela ke hiran wat iki SSE DJ su adu mata kim pala ban clear ke dius ke jongki ki aida do komdi ki aida do komtai kani ke game play jong government nak bentak next election but kani ga ko ban pekir mau pi kani lai spa so puar settlers kini ban pensyai cepat ba kan ngur ki bende na pring gini ki bende kita ki present government employee ki buat lemah ki way part department nomor kini ada ban pak bitch syaki respective government quarters mendai ban penhun pak ki way pak Jakarta mai numla ban bargain numla ban compromise yo nginum ai la ban bargain nginum ai la su ban menginang compromise ko mujak ban riu lagi pas ko border na sa compromise sa encourage mentag la diri poja square feet ka bangamtip kani ka government of the day leading by the NPP kadi ban sim ko blame berkani ka lapan pau bakum lakum bakani ka NPP property te katno kajing loss ka jungi katno kajing dodong kajing ko mujak ban riu rangi phai ki political party ki ba send up ki office ki jongki revenue la thamle jail karteng rangi phai ki forces ki bla capture hapo ka hani ka Shillong agglomeration katno kajing dono timar kadau ngadiman kum lokal lemali bamri bani achmat bamri ban konkret ka blueprint barkani ka japan rio kadi banyang teli ko muni ka por ha ka bangno maina ini government ka present government ka bala support dari babon ba ki party bakir ini bersim ka blame bangasngu ba ya kani ban scrap bamri ban entertain kimdan hop bakin bu jingdawa habalai kren no basai bakitu ibadai ban relocate kadi tangki baterai bakta kum ki government employee bat ki ba sa ki weipat ki bade ki illegal settler ki ban subay bet su abra por evict bet yaki la kade stio na RTO na sipanai kata kade ka gods ka ba government kade penpau ti company ka issue ka bangin ko mani kren spang ni jing bargain ki jongki ba arspa square meter bakin yo ya ka way ka family approximately kan poi arjar si spa sanpo square feet kiran hok iu bakin demand maki kat notam nada sibuk merta ki ong bakide ki food grade employees te ki banja ki par ki grade food employees jong ki way par ki department ki produk ki prasam tu mude ki haban persana ya ki yang gisap kini government haban sim yang jigit clear ya kini ki bapa dismantle ya ka overbridge po peran ru la jaga hi barit la su khamnya lamba kitu ki nongsong snong ki nongsong dogan tu po kasi market kitu la di banai separate plot of land tekani kadi ke ba ngako ban bu kum lokal mali ba kadon ki sendet ke bakim ko aru yang aban bu ban include beringan haban ban khro beringan haban terwai dadi kamera joki baru kasi basrang ngapo meeting ke ba khot chief minister ngalo ba am here hata ke meeting ke ba por barang ya hurura po kani ka konsorsi jing arja khapra ngalo ba am here representing khanam representing the voice of people. The people doesn't want any assurances, doesn't want any suggestion. What they want is a decision. Tidak terkadang kami include nga hapo ka committee. Tidak kalau tanong rem ke ba ngaru nga kentu yang kipai ba jojala. Ngini yang teling na pede kadau pede kari ngin pedi kita ya kata kejunglong. Try muluk nama nasa nyon nasa suppress brok kilian. Pan ya kaban chef yaki hapo European World. Barkani ke European World mentang ngila hapan penduk no yang penkre ki isu na mentang kumlo ban penkelas ki normal area ki bade ki schedule area. Nomor ba kani kala sim kabu plat ko mujak penriu. Tibat ka berkipai ba jam jala di masutu baka NPP headed by NPP this present government kadai ban shim ka blame bar kadai ban mat du punishment namare ka border ula dia ya kani ka pering joni ka sor masalah ya kani ka harijan ka ba ngitip ya te ka thami mulong ka besong ni parlo harijan kila themu ya ka bande ani kelemti ka bangam tip ndai jingsha ka jing themu kalong good intention nak bantaban develop itu area nak bantaban di conscious ya shalom but mata south nam tam kadai ga NPP government headed by NPP but kibai nu berada pok NPP kini bansim nak blame kalau ujing suffer ki ba habri concession tanah kada wi barget ki khanglti banya naida kani ka issue ru baken wenge ka barget kemla naida baken chef fikir kemla tiga ba solingo baken sha barget haki barjala kadi bomla ban priang kadi highly objectionable highly questionable but ngaku anpu cekli we to deputy chief minister kai kita ka NPP government kai kita ka NPP party ba headed to chief minister begini try kli bari kani ka khando siap kedai mo jong NPP once upon a time aku akan pau ba kani ka land all belong to the people the Denmark jing dong kam ni aisha government ka government kanumla bakan business
Nanti kamu nak bukan sebagian tak election. Great part of future generation. Kemudian ni harjan kin perkat yang tak future generation ki khon joki. Ni hama perkat tak future generation joki khon ti jongi. Sei kalau we joki khon ti jongi. Kajaga ka puta la ka di border la ka di pos sorru land is life. Inum nak balik ka inum nak pan bargain. What I'm very much concerned about generation. Ki mo ko keren kalau ba ke government kami baniak ba kan kijik temu. Dia ban stop lu arwon si ki kijik temu ba ki ko aban. Perhuni ni parok harjan ban kini paro harjan kini ban kongo nara kidai kiba ko ban dia tak songsuk songsain kidai ban kongo ban kidai ban burung ya kai ka voice jong ki ba ka baki ko ban relocate deki ba government kidai ban pai ta relocation deki mde marsa bargain mde tang ban pendap ya ka benta ka ba ngila persa teng ini ki issue la slam ba ka ba kong sandu kolong kani koi kidai ban ai ki sta jaka ka ba dei tang ki bodan hok ban kam dei ban didu ka kumbaga demand mata ba ar pholak to ge hapan sna with facilities ke kita ki harjan ki bron ni ka ba state ke jongi kinle try khle to mo ni government kam dei jong ki local ka dei jong ki wi pat community ka wi pai ba ka kam bisara ni sama maka ka ba create problem ka government ka di ban solve ka problem kam ni ban create more problem mo but yakini ki bade ki government employee ki de ban identify ki ba de ban rai ki de ban pai ki sig respective government quarter ki badon ada kem don ru kin sna na kapata joki purposely kan de bitang kata menru ngakren na bari sabar na bari po assembly ru na mangam sibli onong ye ban nganom ya bargain na kapata ka bari hak kerteng jong ka chair dan shares ya jodo ka mang iso thu ki de ki brio ki bra don ne ka jala ka jong ngidoka ban borom ki ngidoka ban e la de ban borom ki we kata kalau jika iki weru ki bade ki try ki bade ki barjala ki di ban burung ni kum try jala ki ko jing suk ni ko ban shong suk ani hari ki jongi mo but ia kaniru ngi haban ban siban maka dei kata de ka pokong sandu bade ba ngi de ban shift tang ya ki ki bade ki righteous setelah hante ki government employee ki bon la bagi government department tang itu di ban shift ki concern respective department kan kadang yang galat ba kasargar kan file ni petition itu court banong ni ba bahkan tanya ke border court kan evict bi gini gitu ba sa illegal kan sim tang kita try aja mana ba kalau le na kan le kita jadi pila ya penduduk yang perkara panjit kita kasargar ke bahwa sa ilanya babon kiliang kam kam pendem man po khmat suka kade makahi wade banong bakade ban respect yang aku lokal mali kada kuat kata permanent solution kade ban clip langkin mo kami long shai ke no hidden agenda tio beri kata kadi government job kadi ban prepare maka kadi bande maka tenrei kam da compromise pading try muluk nomor ke ga bangiban bar jela di ban pau ke suni di ban yon teli ko yang di ban paj ani kalau ni issue bakawi kalau ba yakini government employee kadi ban shift with cheki government concern quarters ban ki illegal settler kadi ban evict ki ai ka por ki CTO sibnai arbana kadi ban tipi di ban klik dan dia inilah compromise ba bikin teli ban yang kawai bikin le no bikin mi padan ne ban le kan ba kapor ka dawa nama government kadai jompai ba the government kadai ban ai gi sekretari ya kamon gi jompai ba mo kabli ban silang kama nama government kabli na kapanta ban banong katao na kapanta ban onra ita gi violate jong suk sai tinga sutu ngangit scam ba government ngidon bon ki parti gi ba allies ba ni government ini bersih kita kijemut perkat berkebakong sosial kalau ba kan bersih berdecision boleh kim sim lang korsa ada pimbo le mengaku lokal mali boros kata boleh film pedang lang makasih ke bersih decision hasil bersih decision kan mangar nak bandon kiki ke malam lai jemut mo dengan kepekin mau kum ki paradok personal ji branch po sauli dan kapanta baki kuat ban capture about government kita ke jaka menta kita ki por ki evict ya ki paradok personal ji boleh pat ki part kemla kibiton kamon kibiton ka gods kiba ngayong ina kapor ayang i pako bantrei kibiton kamon kibiton ka gods na ka bata ban ora ki kala po stit akla ka stit la jong nya banle la ka jong kamram ngimla pendem ngimla compromise kiwi kani ke sarkar la hong pa ba ya kani ka kam ni ba kai ki dia kan pindik no hapo yang ka sipo ne ka sentrik ni lai wan tela da sarkar kan ya chikmat ne ka ta kai go bana kan yang jepi ne nakaleng jong ang pa la pun pau ni po ndeng ngit scam ba ka government hadin ba ngala pun pau da ba ai briefing da magi press ba so tu ya ka concern ke jong aku mu local mali ba ngit scam pa ba jong concern siru kinaban
Sontu ya ke ba kejinglong kejingmang kamtam ke situation ba create dak ni ke present government buat kumju ke celai ti halo kata kapor kan dalam ni ke wani bane nomor ba nginum la ya kawan susngap nginum la ya kawan su compromise tanah kabanta kita ki beri upat kabang ile mata wani ini ki fix shop ru mata kila demand upa nak kabanta bakin re-accommodate eki Mungkin ada yang kan construction part ada sibuk kita mau nampak develop itu area. Ki gini ki beriut ya. Kata kacik klik bagi ibu. Inokam bani yang teli komod me. Kalau kawan hanu nugo bentaru, inaman peli nani smart mo inom na asyuk man compromise is high time. Dia sim kan dia no consultation. Kau biar nomor bagi kiong ba. Ina dan hapo consultation jong ka political party ko. Nama keren tu si bang ada bong iki bade ban review. Deban review lu baru ya kita ki arrangement ko bakili ajo ni ki 6 areas disputed 6 areas ban review sipai ba aswa bakin sign ko muyu ki kam le tingar mana perkat ba kata kajing ya don kat ka joki bagi regional committee buat ki district committee kila le ka jong kamram kila sim ji ajibut joki henry lapau ba ki bypass ya kajing ajibut joki ru dari mas kada semi ke jeki mata Barakanir ka poi biang sa ta banta ba ka jingim ka kendo siap di jingim. Ngin habban ya da la ka jong kendo siap da long kumno ru langi di ban IT la ka jong jingim na ka banta kala syai jong kilawai kilong dia. Da lentik batenge khaman pen sange yani ko muyu ba ka namla place pa parliament.